I tako je došao kraj 2023. godini. Pozdrav svima ljudi, Poljedome PC, sretna nova 2024. godina. Danas je 1.1. i odlučio sam napraviti kratki video zahvale na protekloj godini, te odgovoriti na Q&A pitanja i najaviti buduće videe, podcast i ostale stvari. Znači, prvo bih krenuo sa zahvalom. Hvala vam na uspješnoj 2023. godini sa ukupno 44,5 pregleda, 668 sati i 158 novih subscribera. Hvala svima koji su došli, gledali ove live, ove videe i koji su uživali u mojim glupostima što ja inače radim ovako po YouTube-u. Tako da, kogod je uživao, kogod se nasmijao, neka lajka ovaj video i neko stavi komentar usput, tako da volio bi to pročitati. Što se tiče dalje kontenta, hvala puno na podrški na shortovima. Shortovi su bili odlični. Probao sam ih nedavno radit, editirat, sve to. Hvala vam puno i jako ste ih podržali. I englesko tržište i hrvatsko tržište, to jest balkansko tržište, te svi ste jednostavno podržali i mnogo vam hvala na tome. Tu je bio i TikTok ste isto jako podržali. Samo bih volio da ima malo više followera, ali nema veze. Pregledi su tu, sviđa nam se, to mi je bitno. Što se dalje tiče, i hvala YouTube-u šta rekomenda moj content, čak 42,8% YouTube-a rekomenda moj content. Hvala, sreća čitavom YouTube i čitavoj zajednici. Osim jedne stvari koje nisam zahvalan, a to je što mi je da warning koji će nestati u prvom mjesecu 24.1. ali nema veze, da si mi warning, ali sve vas volim, tako da eto. Što se dalje tiče, puno hvala svima i koji nije bilo puno donacija, bilo je par donacija koje su bile ok, kao znak podrške. Hvala, drago mi da sam upoznao mnoge ljude koji su došli, odlazili i tako, stekla nova poznanstva i ostale stvari. Hvala ljudima, hvala da popriličan broj muškarac. Ne date ženama da gledaju videe. Imamo od 13 do 17 godina dosta ljudi, 3 dosta ljudi, dobro, ali 18 do 24 godine ne bome, ljudi, to je, ljudi ste, momci, ljudi. Svaka čast, hvala vam puno što podržavate. I dalje ovo neću ne gledati jer ja ne razumijem kako neko gleda preko 65 godina me neko gleda, tako da YouTube, popravi molim te to, ne znam kako me neko gleda preko 65 godina. Hvala Indiji, United Statesu, Hrvatskoj, Kanadi, United Kingdomu, pa isto tako Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini za videe, za shortove India, my brothers from India, United States. Hvala svima, Kroacija, Kanada, United Kingdom i live-ovi, hvala Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Njemačkoj. Hvala vam puno. Uz ovu zahvalu ja bi najaviti par videa koji će biti ubrzo. Biće, mislim da kao radi serijalka Učite od prijatelja i imam ja par prijatelja koji znaju dosta toga. Jedan prijatelj je, vidjeli ste na storiju, za njega ćemo raditi podcast. Ali on vam je fotograf, te će vam objasniti sve što se tiče kompozicije slike, kako namjestiti fotoaparat za sliku, te kako editirati sliku. Time da ga ja još moram malo naučiti editirati u layerima, jer koristi Photoshop i Lightroom, pa treba ga malo to raditi mu. Jer neke stvari žele isticati, jednostavno mu to ne ispadne i dovoljno stečeno. Dalje, što se tiče... nemam što drugo reći, on će biti u podcastu, bit će video jedan od fotografije, od pripreme do fotografije, možda će se tako najaviti video, te bit će još vlogova, definitivno, bit će, ja se nadam, prankova, bit će daily life, i tako dalje. Dobio sam radosne vijesti prije neki dan. Da, koliko su radosne ne znam. Dolazi optika, ja se nadam jako ubrzo. I ako dođe optika, live-ovi, tu su live-ovi i uploadovi će biti na vrijeme, bit će ekstra, tako da jedva čekam, napokon ćemo imati neku kvalitetan live gdje neće cijelo vrijeme pucat kamera i gdje neće i to.
I ako se ja nadam isto ubrzo, dolazi stativ. Danas je 1.1. ništa ne radi, ok, nije došao stativ. Ja se nadam da će doći sutra ili preksutra. I onda bi mogli snimiti podcast. Podcast ću najaviti preimenovati, sad trenutno postoji Outside the Box, a ću ga najaviti preimenovati u nešto slično. Pa sam mislio isto raditi serijal. Možda sad uzimam ideju, ali ne znam ko od vas gleda Denis Domjena, on ima dobar serijal što se tiče, mislim da bi bilo bolje da radim neki serijal kao što je na primjer Kava s Denisom. Prvi mi je jako dobar serijal, ne mislim ga kopirat, niti slučajno, jednostavno daje inspiraciju neku. Tako da mislim da sad kada imam kameru da bi se to moglo odvit i da bi to moglo biti jako lijepo izvedeno. Te isto tako ćemo raditi, te tako isto možda budemo radili story time. Uglavnom, vidit ćemo. 2024. je velika godina, ja se nadam, i jedna od boljih. Uglavnom, nešto je krepala kamera, pa sam mora čekati da se vrati nazad. Što se tija reći da možda napravimo nešto slično ko Denis Domjan kao sa Denisom, te da možda budu neki story time, to se tija reći, to ne znam da se uvatilo ili nije. Uglavnom, još što nam je ostalo je pročitati videe koje sam pitao da postavite za Q&A. Ok, prvo pitanje koje me pita je od Vlade Tošića, kada ćeš da snimiš novi vlog? Snimio, 1.1. je. Sretna nova godina. Uživajte u danu. Kakvi su ti božićni kolači? Pita majka. Majko, božićni kolači su bili odlični, pogotovo oni sa makom, nadam se da ćeš hraniti i do godine. Tako da nastavljamo dalje. Koliko dugo već snimaš za YouTube? Sad, ovo je dobro pitanje jer zapravo nemam pojma, ali ja mislim da sam ušao u maj od 2019. Samo da vidim opis kanala. Da, maj 4.2019. A prvi video na kanalu bio je Fortnite i bio je izašao prije 4 godine, znači 4 godine snimam već za YouTube, i bio je 26. juna 2019. Tako da znate da snimam već 4 godine. Tovno mislim i dalje nastaviti snimati jer hobi mi je, opušta me i to je to. Zašto si pokazao lice? Sad, ovo je isto dobro pitanje od Suki Cigla, pardon. Pokazao sam lice isključivo zato što moj cilj na YouTube-u je uvijek bio nasmijavati ljude, ali u posljednje vrijeme, radi mog edita ja nikako nisam mogao, zapravo nekako sam se uvijek ograničio na to da budu mimovi, ovo i ono i tako. I nadam se da ću nasmijati ljude sa time. Čim sam pokazao facu, puno mi je bilo lakše ukomponirati to da nasmijavam ljude i jednostavno mislim da mi je još uvijek i dalje cilj nasmijavati ljude, jer kome su god, za sad, na primjer video nije toliko editovan i neće se ljudi toliko smijati, ovo je više malo ozbiljniji video, ima neka zahvala i nekakva najava, ali budući video ja se nadam da će se ljudi smijati na to, pogotovo na vlog koji je bio isto najava, ali opet je bio, po meni je bio, neki su segmenti bili smiješni, a i totalno neskriptirani. Znači, takav kakav sam i to mi daje jednostavno neki karakter da mogu zapravo nasmijati nekoga. A preko onim pustim mimova i onih ostalih stvari jednostavno mislim da je puno složenije da to napravim. Sljedeće pitanje je šta si dobio za Božić? Za Božić sam dobio boksericu, narukvicu, koja ja mislim je ovdje, znači dobio sam jednu lipu kožnu narukvicu, ako sad bude radio autofokus. Tako da, jako dobra narukvica. Sviđa mi se, samo je treba skraditi, jer moje sve ruke, jako me tanko pa ono. I dobio sam viski, Chivas, ako vas zanima, 12 godina. Tako da, eto. I to je bilo zadnje pitanje od ovog Q&A. Ja se nadam da ste uživali u ovom videu. Biće još ovakvih definitivno videa, biće i Q&A-ova, rekao sam vlogova. Zaboravio sam da prije reći posebno hvala i youtuberi koji su bili inspiracija. U zadnje vrijeme, pogotovo Muđa. Hvala mu puno jer je mi dao, on i njegova cuja mi je dala ideju da svojim roditeljima za Božić pokloni zvijezdu.
i sad imaju 2 zvijezde na nebu, tako da hvala puno na toj ideji, jer ne znam, u mojoj obitelji su svi geekovi pa vole, nije kada vole astronomiju, ali se veže na nešto pametno, tako da, što da ne, pa sam mu za 2 zvijezde. Tako da hvala njemu, hvala i ostalim youtuberima koji su bili inspiracija, kažem, Denis Domijan, šta možda bude taj neki kao s Denisom Džije, to ćemo vidjeti. I hvala mojim prijateljima koji su bili uz mene i koji su bili na mojim live-ovima i mojim videima. Nadam se će nas biti još i ove godine, te da ću ja postati bolji youtuber i bolji čovjek, a tako i vi. Što da ne? Da ćete naučiti nešto novo? To bi bilo to. A mi se vidimo u sljedećem vlogu, serijalu, nečem trećem. Pa pozdrav i vidimo se.